بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. Bizde o kardeşlik, o ümmet olma bilincini yok etmeye çalıştılar. Burada ırkçılık damarımıza kan pompaladılar. Gazze'de, Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Myanmar'da oluk oluk aktı ve biz bunu hissetmedik ya Resulallah. Bugün İslam coğrafyasının her fersahına Müslüman kanı dökülüyor. Ve ya Resulallah, her şeyden üzücü olan odur ki bugün yeryüzü coğrafyasının her karesinden Allah'a ve sana isyan fışkırıyor. Biz buradan, bu meydandan dünya Müslümanlarına diyoruz ki, ey Müslümanlar, ümmet bilinciyle birleşin, gün birlik olma günüdür. أولهم آخر ربي عظيم هم عليم وهم كريم وهم رحيم مالك أفلاك وأزمان بحر بار رازق جملي هينا روح دبر أنت ماماني بجود بقدرتي جن وإنسان وباسم رحمتي. Aşkımız Seyyid-i Serdarımız, ey güzide aşkımız Seyyid-i Serdarımız. Daima mazlum bir ya peygambera şu zulme ihlas buna. Daima kavme ku ne haqil ve hatiye halak kirin. Khostine halke ku abibne halake bir ya peygambera ihlas buya. Tarih şahide veya İroşi vallahi ne sulh ne barış ne birati, ne dostani, ne خوشی جناب حتی کو اسلام دنابی خلق حالی که ده حاکم نبی لو راهنجا کو اسلام هبو او ملت برای هبو او ملت بنابوس بون او ملت بشرف بون او ملت دیندار بون او ملت حج هردو دکر او اخلاق ایرو دناب وادت نبون او کنگی نیار اسلامی او اخلاق نقش دناب وادت بچی کرن هنگی فتنه چه بو نخوشیش تی چه ببه تداوی بوی شکلی آنجاق وره کرن أشرف المخلوقات وديشان شرفي وأشهد أنه محمدا رسول الله وأشهد أنه محمدا رسول الله. مولود محمدا أو رسولك ترمدا